I desili smo u Ređi Prena Gaming kanal. Danas ćemo igrati Minecraft. Danas ću vam nešto pokazati kako napraviti mašinu koja pravi kamen. Pa ajde da počnemo. Kao prvo stavit ćete 6 bloka ovako. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja mislim da treba tako. Možda i ne, možda i manje. Da, tako. Ček samo da slušam. Ovako, pa onda 2 bloka, pa onda ovako nastavite ovako. To smo uradili. What the fuck? Nema veze. I sada ovdje neće biti sredina nego ovako. I sada uzimate kofu. Samo što namestim, ok. Kofu lave. I kofa, čekaj. Što neće duže? Što neće duže? Čekaj. Evo da pomerim onda malo kameru, pa onda da je stavim gore. Eto tako. Sada je već bolje. I ovdje, gdje će biti sada s leve strane gdje ima više prostora, tu stavljate ovo lavu, a odavde gdje ima manje, čak samo moram ovdje ovako da uradim. Jep. I ovdje voda. Eto ga. Vidite, vi sad. Bum. Šta sam sad uradio? Da, pogrešio sam ovo. Ne. Nema ovdje, stavit ćemo stone običan. Stavi se. Ček samo ovako. Opa. I ovdje. Tu. I evo ga ljudi. Mašina radi, kao što vidite. Znači, lako je to raditi. Eto. Mašina radi ekstra. Ja sam sad... I čao ljudi, ja sam Suad. Da, zaboravio sam. To je moj drug. Suad? Mašina radi ekstra, kao što vidite. Radi i brzo. Radi solidno. Kao što možete vidjeti. I to je to za epizod. Naravno da se vidio, ako je to, ostavite like, share i subscribe. I mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!